talaka même ngope eri moko lobanga awa talaka bamasa bangwana bazoke liboso awa talaka ka moi exact to décrocher awa donc ne vers Uvira Bukavu déjà aéroport c'est baby mawatro bazo progresser vers Bukavu talaka to bimi souci à trop talaka tuke veri Uvira soto mwepa mwae soto kuta batoto matito ke Kalemi muri Yemeri yafashwe abadiplomate barasabwa guhaha cyane ibyo kurya bishobora kubamaza indwi zibiri cyangwa amezi abiri gushize hanze iyi Yemeri yafashwe barasabwa kuba bafite amazi ahagije yo kunywa nayo gukoresha ubwo bakagura ari amazi asanzwe ubwo ndi kubasomera iyi Yemeri barasabwa kugira amayinite ahagije mu guhamagara no mu guhamagarwa barasabwa kuba batuye ahantu bashobora guhabwa ubutabazi bwihutirwa buri hafi bitagoranye ko ubutabazi bubageraho bakora muri ambasade zitandukanye mvuze abadiplomate harimo abakozi ba ambasade na ambasade haba harimo ababa mu kigo baba hanze y'ikigo haba harimo amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa mpuzamahanga yose akorera muri iki gihugu batangiye kugabishwa rero ko ibyihutirwa by'ibanze isaha ku isaha umutekano wabo ushobora kuba mubi bari kubabwira uko bashobora kwitwara nyuma y'uko rero inzego z'iperereza z'u Burundi documentation ivumbuye amayemeri abantu bari gukoresha babwirana ngo ni mwiyubare ni bwigengesere ni mwirinde umutekano isaha ku isaha dore bishobora guhinduka niyo mpamvu rero mugiye kubona kandi koko ibintu bisa n'ibiri guhindura isura kubera mama 23 babiri bagiye ntituzi ikiza gukurikira mu gihugu cy'u Burundi ijambo nta jambo ndashimira ndabwira bene gihugu nyuma yuko ingabo ze zitsinzwe hagufi na harehare aho zishyikira naho zitishyikira ziri gutsindwa na mama 23 ntabwo turumva se barundi cyari butangaze kandi we yavuze ko atazategereza biriya na biriya kandi atazemera gupfa nk'impene atazemera gupfa nk'abakongomani ariko ngira ngo iyo ni imvugo nyandagazi yo gusuzugura mugenzi abegereye ambasade y'u Burusiya hano uri kujya muri ville bimeze bite abegereye ambasade yo muri Kongo hirya y'u Rwanda gatoya bimeze gute abegereye ambasade y'Abanyamerika i Burundi bimeze gute abantu batandukanye rero uraza gusanga bakubwira ngo byahinduye isura bihindura n'umuvuno amazi nta kiri yandi nyuma y'uko abadiplomate babiri bataye bakomoka bagahunga ndetse n'u Burundi bukabomora nyuma y'uko Yemeri zigera muri ebyiri zifashwe zikajyanwa mu rwego rw'iperereza rw'igihugu cy'u Burundi ariyo makuru tubanje hano ku kiganiro imbere ari nacyo kiri bukomerezaho muri iki kiganiro tubaha ukuri kw'amakuru tumaze gutohoza Sebarundi yagize ikibazo cya mama 23 yafashe Kavumu igafata Bukavu ko Redi Tabara maze igihe mu gacerere ishobora gutera u Burundi nk'uko mama 23 yenda guhirika ubutegetsi bwa Kisekedi Felix Antoine Repubulika Iharanira Intwaro Rusange aka kanya tuvugana rero abadiplomate batangiye gutabara ikomoka mu gihugu cy'u Burundi kandi Yemeri ziri gucicikana bandikirana babwirana ko umutekano wabo isaha ku isaha ushobora guhinduka ukaba mubi buno wabonye ko Ubugande bwohereje ingabo gutangira nawe uhoriza ingabo utangira none se butangiriye niba byanze ukabona barakubwiye bati gomera ya mazi ni menshi uyafunge atangiza imyaka wahinze muri iki kiyaya ukayagomera hambere agaca urugomero ubwo wayagomeye igoma aca urugomero uyagomera ku kibuga cy'indege cy'Ikavumu aciye urugomero arirutse uyagomeye Bukavu arirutse aranza aragucitse aya mazi uri buyagomere kugira ngo atagera i Bujumbura niba koko ari byo wasanga ubwoba ufite nawe amakuru ufite wasanga koko bishingiye mu kuri no mu mwemwe ariko se niba ntacyo ukoze nagira ngo rero nibwirira abantu badukurikira hano ku Mbabazi TV 3 ukore subscribe ariko aya ni amakuru niba uri Burundi senga haha ibyo kujya ushyire mu nzu
niba nawe witohoreze uri Bujumbura, tohoza amakuru asumbaya, uraza gusanga ambasade zose activite bagiraga atariyo bagifite. Abanyamahanga bari Bujumbura, activite na circulation bari bafite zahindutse. Uwijambo riguye mu gutwi rikamubwira ngo M23 iri guca igiti n'ibuye, nta rutangira ifite, imeze nka za ngabo za Staline zigeze Berlin hano mu murwa mukuru w'Ubudage, ngira ngo ziraca igiti n'ibuye, ati nta rutangira zifite, kuko Staline niwe watsinze intambara y'isi yose asubiranye inyuma Hitler. Ubu rero niba abadiplomate batangiye guhunga, umutekano mu Burundi urageramiwe. Niba abadiplomate bari guca igiti n'ibuye, umutekano mu Burundi byahinduye isura. Niba abanyamahanga batangiye bo gukuramo akabo karenge bagakinjura bakomoka, ibintu byafashe indi ntera. Ese ariko rero ngira ngo n'abahanuzi ibyo bahanuye n'abavugishwa ibyo bavugishijwe, mwembi ibyo babona, abantu bahoze babwira Pentecoste y'i Burundi ngo nimusenge cyane, ahubwo yigira mu mahera, ibinkunzi y'amahera ibyo gusengira bireka. Ubu noneho mugiye gusenga ibyo mwatinyaga bibageze, mugiye gusenga. Ariko simpamya neza ko Uburundi bwararangaye. Uburundi burajya kwibuka ibitereko bwasheshe. Uburundi bwararangaye CNDD-FDD, kandi Burundi Sebarundi bagiye bayobora ibice bimwe, ibindi bakabireka. Ugasanga Ingozi hateye imbere, Imwaro hateye inyuma. Ugasanga mu Kamenge hateye imbere, ku Mutakura hateye inyuma. Ugasanga Kanyosha iteye imbere, ariko Bujumbura rirare zitandukanye nta muyaga nkuba bagira. Ni ukuvuga rero ibi bice bimwe na bimwe, ugasanga Jabe iracyafite amazu yo kubw'abakoroni, Bwiza iracyafite amazu yo kubw'abakoroni, ariho na Kinama nuko, ndetse no mu Ngagara nuko. Aha hantu rero uraza gusanga uretse za Kinindo no muri Rohera uduce tumwe na tumwe, ibyo bintu byo kuyobora uduce n'amakaritsiye y'Abahuta y'Abatutsi bibagiraho impact, bibagiraho ingaruka niba nta gikozwe ngo Sebarundi aronke yitegure kare. Erega si ngombwa ko umuntu yitegura intambara ko ayibonye cyangwa yibwiwe cyangwa iri gukomanga. Ubundi umuhanga w'intambara uko tubyumva, nge nta ntambara n'imwe narwanye, intambara ndwana n'imwe niyo gukiranuka. Nubwo iyi ntambara ge yampitana, nubwo itanampitana, umukristo wese upfuye akijijwe ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri, kandi umukristo utinya urupfu ni ubupagani bumwuzuye. Rero ariko umukristo wese wagira ihishurirwa ry'ahari kujya, ntabwo yagwanira iyi si kuyibamo cyangwa se umuruho n'ibibi byayo. Ngira ngo rero nigarukiye muri iri jambo rimwe numvise cyangwa se nabonye n'abantu bamwe na bamwe bagiye batwandikira, natwe twandikiye tubabaza ngo makuru ki aho ngaho. Ese habyukiye inkuru idasanzwe kandi inkuru isa naho itunguranye kubwo guhunga kw'aba badiplomate. Ngira ngo inzego z'iperereza z'u Burundi zabashije kuvumbura amakuru y'ibanga y'ama-email ambasade zitandukanye, abadiplomate batandukanye bari kwandikirwa n'ibihugu byabo babasaba kugura indya nyinshi cyangwa se ibyo kurya byinshi, kuba bafite abakozi babo kubaha pasiporo byihutirwa zimeze neza ziteye neza, kuba bataba mu bigo bya ambasade bakodesha hanze, bagomba kuba bari ku mihanda ku mabarabara ahantu heza ubutabazi bushobora kubageraho. Muri aba rero babiri bamaze kugenda nk'uko byumvise kuri aka kavideo kabanjije, Uburundi bwahise butangira icyo nakita kwirukana bo ubwabo kugira ngo hatabaho kugumuka kw'abaturage ngo batangire guhunga, kugumuka kw'abenegihugu, kandi koko niyo bishya bishyira niyo byototera,
ku mpamvu za M23 cyangwa M23 nyuma y'uko ifashe ikibuga cya Kavumu igafata Bukavu, Uburundi nta mahoro bufite. Koko biravugwa ko Red Tabara imaze igihe mu gacerere, imaze igihe itavuga, yaba iri gufatanya cyangwa iri gufasha M23, noneho bikavugwa ko byaba byoroshye ko iyi M23 nayo izakorera mu ngata igasubiriza mu ndumane cyangwa mu nkoko Red Tabara mu gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uyu munsi none rero abadede bakaba bahuye n'iyi ngorane y'uko abadiplomate bari mu gihugu cy'u Burundi batangiye guhabwa message n'ibihugu byabo ko bagomba kwiyubara, ko bagomba kuba bafite bari magabo, ko bagomba guhaha ibyo kurya byinshi byabamaza indwi zibiri, byabamaza ukwezi. Nyuma y'uko emeri rero zigera muri ebyiri urwego rw'iperereza ngira ngo muri